В ночь, когда на Землю упал метеорит, наша жизнь изменилась навсегда. Той ночью мы превратились в героев гуджитсу. Minikinden başlayırız. Benim Gabgadi Kunjitsu. Мне мында yazılgan игрушка не светится, а мне Керимнеки кости светятся в темноте. Benim Kunjitsu'nun ismi Shreds, Spinozavr. Hem neyden saçıyor? Eyneysen. O şimdi Başka değil mi? onun içinden nersedir jiltir gelir. Hazır test drive. Атака лавой! Приемчик огонь, Блейзагод. Birinci, o istelde ekran gene basıp tura ola mı yok mu? Çünkü Yok. yok. Bir minus taptı. Yok tapmadık. Bas. Ondan rezina ya ise plastilin ise kire. Hem onun içinde hava var çünkü kırık bulamında hava Eyni yeri. tapsın. Onun rimini. Kadirli dostlar, ASMR. Sizge elik ASMR aşası like koyurga unutmağız. Oy, çok pratik o. İçinde elegine havaydı, hazır o şaka başladı. Tasarrufların şarkantın. Plastilin sekire. А hazır супер пупер купер редкий кучицу. I'm super мушиди ул узе. Nega ул редкий? Hazır biz sizge aytamiz. Çünkü ул qarangıda Onun siyekleri karanlıkta. Oy! Olaylar blaskalar bilen. Eye. Anşunduzdur başı. Bu kunjitsu'nun karakteristikleri. O motor, blaskalar bilen onun zoru. Zurbaşı, big zurbaşı. Hem Minik onun niktir skeleti biraz kekre. Başanın Rezini bilen kaplangan. Әтегі Куджитсуның аның башы пластик иде. Onun şimdi kulları motor işleyip. Ну, тест-драйвқа көшәбез. Birinci suzub qarayımız. Çünkü tege kunjitsu taşlağaç ağa başladı. Ey. Blaska! Orta ötesi var. Жібермеңе салып. Ay. Yok. Üzülmeyin. Dürüstten de sıfatlı ясаганнар üzüp bulmadı. Bizning Fletch sonunu. Нет! Эта битва еще не окончена! Nima? Менә монысы ошады, аның сүйекләре. Әсә, нәрсә ошады, һәм нәрсә ошамады. Миңа. Менә бу ойынчык ошады, чөнки ул караңгыда яна. Машина. Сөякләре минемчә бу минус. А упаковкада язылган анда сөякләре яна. Ләкин башыгына яна. Yox, монысы сүйекләре дә яман, ләкин бик зур башы кебек. Вау! Әйе. Ondan neçə bal qoyasın? Ondan 9 bal qoyam. Ondan mən bu oyunçuğa 8 bal qoyam. Çünki mən 5 illa. Lakin şuna qaramasdan baribir 8 ya isə 9. Bizning распаковка tamam. Yazılırğa, like qoyurğa, komment yazırğa, həm kolokольчикка basırğa unutmağız. Sağ olunuz. Вам было мало одного урока на тему
как проигрывать. Может, вы и выиграли битву, но война только начинается! Ох, не знаю, жаба зубастая, но одно знаю точно. Это битва Годжитсу!